Hey guys, madauma o e hoa tae whiwhine. Ko o atu pē e fakakaukau koe, ni he nā tokone atu pe kou ilo e tokone atu, he? Ko mea ako whakatoka ngai he ngā aue pa mai kakai, tatau te whito ka pau oku iai hao mahaki. Pe ko hao mahaki tauhi, tau pe he koe suka, tau pe he koe palparema i he palparema whakauoua, palparema whakahui, ngahi pea oku ke tautou alu ki he toke tāka o kai pe ia haola, he? Koe mea ane o kou fie, o kou tokone atu ai. If you can't change your mindset, nothing will change. Ko ngā he te ke whakawhalala, ki he te whakawhalala i peke kau toke tā, te whakawhalala ki hā, te whakawhalala ki hā, pa ka pau he ikai te ke whai e koe ha mea ki hosi no. He kai kia ha mea ia, he ikai ke heal koe ia. Pa he kai te ke mo ui koe, pa kai ke mo ui ho mahaki o, pa kai ke osi osu ka o, pa he kai ke sai ho o lue a koe, tapago talu ho o langa hui, talu ho o hā, o he kai pe sai, he kai pe te sai koe. Ka kurea atua koe ni he kai pe te sai koe. Kono ui ngā, he ku fie mau i ke Liliu ho fakakaukau. Pe ko Liliu, change your mindset. He koe, pe aku fie mau ke mo uile mea koe ni, ko ho tau mana watapu, pe ko e tau whakakaukau ia, pe ko tau mindset, pe ko tau ota mai ia. O ku tipeni me iai, ai mea katoa pe. Au ki he mahaki, au ki he whakalakalaka ha o mo ui, au ki ho tau i whanau. If you can't change your mindset, he ke Liliu ho whaahinga, tau i whanau, tau te whito ki e whaahinga, traditional way koe na koe o e tau i whanau. He kulahi e u me ai, o ku whipaki e pia mo tupu koe tau whanau, pia o whipaki e mo ta au e fo i mamani e kuonga koe ni. Pia ko pau koe tau e just a toki ai. Kai te tau tō mui, paka pai, kai te tau tō mui, te tau tō mui, whakahā tō mui, whakamo ui. E lere e mamani o tau kei pe he ai pe. A o pe ki whai e tau lotu. If we can't change the way we think things, he kai whakalaka e tau mo ui, he kai whakalaka e tau lotu a tau tōru, he kai whakalaka e tau mo ui lei, he kai whakalaka e mo ui lei e tau whakaukau. All these depend on how our mana watapu functions. Whakaukau ki ai, ko tuku atu koe nage ki, ko tuku atu e tala noa koe nage, ta whepota no ake ai, ke tautou play a whakarea atu koe ni. Play ke ngā ke whanongo ki ai. You know, I'm not God, I'm not everything that I say, it's, koe mea koe pena. I'm giving you informations, and for you to consume it and create from it. You have to use the information that I've given you, that I am giving you, ko hinga ke create me ai. Create me ai, create me ai, ai mea koe na koe o ku ke fie mao. O koe ngā information ai, that you have to reflect on it, and then you say, oh, okay. Ko talo nau wheao mai mahaki koe ni, o kai peke hasai ko hiki me toke tā, ke hiki me toke tā, pa no tala mai o sai pia o ia, but I feel in my body, I'm not sai. What is going on? Pa wana au tala mai e he mana watapu, o ko pehe mo, and I have to change my mindset, which means change the way I think, me ngā mea ko o ko tui ki ai. When you do, ai whainga fakakaukau koe ia, o kune o atu ka koe ai loto lahi, o atu ka koe ai whalala ki a koe.
falala ki decision o ku ke make. Kono o inga ko ngā ku ke falala ka koe. You have confidence in yourself. Ke aua te ke insecure, te ke aua te ke mana wahe, I ho'o te koloi. A journey koe na koe ku ke whai pe koe. Te koloi, ai mo'ui pe koe life. Yeah. Give it a go, guys. Ka tau toksio, O watu.